Tutu ana te puehu I roto I te iwi Māori I te whakakorenga mai o te haka I te whakataetai Futupōro Roller Mills. Nā te uepu whakahaere o taua whakataetai te whakatau kia kaua ngā kapa Futupōro e haka. I te mea hei tā rātou he whawhai te hua. He kai tākaro a tāmati wāka mo te karapu Futupōro o Rangataua. O tira he tohunga haka e takariri nei I runga I te whakaaro, kua whakakorengia te mahi haka ki te whakataetai Futupōro Northern Roller Mills. A kene pea, ko aua uni ana o taua rohena e hia ana ki te pēhi I etahi atu o nā uni ana, ane pēnei nā uni ana Māori nei o te Waiariki me te tai tokerau. He whakataetai Futupōro a Roller Mills mo nā tai tamariki I raro iho I te 13 tau te pakeke. Hunga karapu mai te Waiariki ki te rohe pōtai, Waikato, Tāmaki Makaurau me te tai tokerau hoki. Ko te whakamahi I te haka tētahi tikanga whakamahia inua I ngā kēmu, no tērā tau ka huri ngā whakaaro o te komiti whakahaere, me noho te haka ki muri I ngā pakitara o ngā rūmati ni kākahu. From a base standpoint, we just think it's way out of line and way over the top. I ko atu I te whātekau tau te kaiako mo te kapa Waiariki e whakaako Futupōro ana mo te whakataetai nei. Hei tāna, kaore tonu I ki te iaia I etahi āhuatana pēra. It's not the same, you know, the haka for us is a challenge, but it's also a mark of respect for the team that you're playing. Kaore tētahi o te komiti whakahaere I hia kōrero mai ki a mātau I te rangi nei. Engari hei tā te heamana a Dave Sims, he mea whakakore nā te mea he mahi pana, whakatika ka haere I te wae hakana nā tamariki. Me kaha tonu tātou ki te peke, a kene pea a tōna wā ka whakahokia a ki tōna I tikai, ara ki haka ngā tama I mua o te whakataetai. E hoki ai nā whakaaro ki tērā I ki ai, he haka anō te haka, he tākaro Futupōro anō te Futupōro. Ka whare tāwhai te karere.